Haški tribunal definitivno je izgubio kredibilitet. Nakon najave da bi Karadžić i Mladić mogli izbjeći ruku pravde zbog zatvaranja tribunala i niza sumnjivih presuda, žene žrtve rata, uglavnom žrtve silovanja, okrivile su tužiteljicu Del Ponte da namjerno ne želi da haški optuženik Milan Lukić odgovara za zločine silovanja u Višegradu. Iz Haga kažu da nisu imali svjedoke. Silovane žene javno govore, ali niko ne želi da ih čuje. Ova priča urađena je u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom. Rekao, iskini se. Ja sam mislila sam ima šali. On je vidio kad je mene silovo Lukić u dvorištu. Za građane Višegrada, Milan i Sredoje Lukić su dva najveća zločinca koje pamte iz posljednjeg rata. I jedan i drugi pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju su optuženi za ubistva, progone, zlostavljanje civila, ali ne i silovanje i seksualna zlostavljanja žena. Sredinom juna ove godine Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata, pisala je glavnoj tužiteljici Carli Del Ponte, zahtijevajući obrazloženje zašto se u optužnici protiv Milana i Sredoja Lukića ne pominje silovanje. Glavna tužiteljica je odgovorila da tužilaštvo nije imalo dokaze o silovanju ili seksualnom zlostavljanju koje su počinili Lukići. Također stoji da tužilaštvo nije imalo ni jednog svjedoka koji je istupio sa takvim iskazom, te da zato njih dvojica nisu ni optuženi za ovaj zločin. Ja sam silovana bila od Milana Lukića. Silovana sam u Višegradu. Od Milana Lukića ubio mi je djecu, muža i mnoge druge komšije i prijatelje. Jedno od najozloglašenijih mjesta u Višegradu od 1992. godine je hotel Vilina Vlas ili Višegradska banja. U izvještaju Ujedinjenih naroda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini iz 1994. godine se spominje Višegrad i seksualni zločini nad ženama počinjeni u tom gradu. Posebno mjesto u izvještaju ostavljeno je za pomen Viline Vlasi kao centra zatočenja. U hotelu su držane žene muslimanke koje su silovali, a mjesto je pretvoreno u neku vrstu bordela, piše u izvještaju. Koliko je žena bilo zatočeno u Vilinoj Vlasi nije poznato do danas. Navodi svjedoka govore da je riječ o stotinama. U udruženju žena žrtve rata tvrde da je manje od 10 preživjelo. NK je preživjela zlostavljanje u Vilinoj Vlasi, gdje ju je doveo Milan Lukić, nakon što ju je silovao u njenoj kući. On je samo rekao, on je vidio kad je mene silovo Lukić u dvorištu. Sinu, vidio je, on je, kad je vidio, sletio je, strčuo, ako šumerac bio, viškuć. I on je samo rekao, prije toga me pitao, koji je najoštriji nož, ne znajući, da će mom djetu ispod vrata ići. Ja kažem ovaj, dobro, kao on je njega uzeo i istjerao me u Avliškući. Moj sinu tu me i silovo. Sin je izašao iz šumerka i dotrčao i rekao, nemojte mi mamu dirat. Oj, kaj je vamo Turčine. I zavratio mi je glavu. On je samo rekao, mama, molim te, vidjela sam mu krkljan. NK se ne sjeća koliko je dana provela u Vilinoj Vlasi, ali se sjeća djevojke Jasmine koja je nakon zlostavljanja i niza silovanja pred njenim očima, kako kaže, istrčala kroz zatvorena staklena vrata i bacila se sa drugog sprata. Priča da je bila zatočena u sobi sa 4 druge žene. Samo ona je preživjela. Nismo pričale, samo smo prazno gledali jedna u drugu, onako lude, izgubljene, izbezumljene. Ruke su nam bile svezane i samo su ih odvezivali kada su nas silovali. Odvodili su nas iz sobe u bilo koje doba i radili sve što su htjeli. Strašne stvari su nam radili, priča NK. Zašto sam davala izjave? Kome sam davala izjave? Zašto da idem? Ja pričam jučer sa tribunalom, znate šta mi kažu? I možete na suđenju reći sve što ste preživjeli. Neću doći u optužnici, nema za silovanje. Ja neću pričati ni za onu žalosno što sam vidjela.
i klanja i ubijanja. Što bi trebala da kažem. Ali ako ne mogu ispričati tom sudu, tribunalu, šta je nadavno mu uradio, koja je svrha mog odlaska? Anton Nikiforov, glasnogovornik tužilaštva, kaže da Haag jeste imao indicije, ali ne i potvrde i izjave svjedoka prije nego što su zaključili istragu o Lukićima. Mogu samo da kažem sljedeće. Informacije i sumnje je bilo dovoljno, ali nismo stigli pribaviti izjave direktnih svjedoka koje bi vodile podizanju optužnice i zasilovanja, tvrdi Nikiforov. Prva zajednička optužnica protiv Sredoja i Milana Lukića te Mitre Vasiljevića podignuta je 1998. godine. U toj optužnici, tačnije u tački 8 pod stavkom dodatne činjenice, pominje se i Vilina Vlas i da je hotel korišten kao pritvor u kojem su zatvorenici bili izloženi batinjanju, mučenju i seksualnom zlostavljanju, ali nema konkretnog spominjanja silovanja i seksualnog zlostavljanja. A nož je bio u obliku srpa, ovako okrugal i mahao je ovako ruku. Rekao, iskini se. Ja sam mislila se Milan šali. Rekla sam, zašto? Rekao je, izberi jednu ili drugu. Kad sam shvatila da mi je taj nož ispred mene, da se vrti, obrće, takvom brzinom oko ruke. Ja sam prvo skinula pantalone i ostala sam u majici. Rekao je i majicu, ostala sam u potpušu. Rekao mi je da legnem na fotelju i da raširim noge. Tada je rekao, dođi Sredoj. Sredoj je samo čutao. Milan Lukić je okoračio mene, pošao je prema meni, na kraju je po meni, kako da se izrazim. I na kraju me je popišao. Optužnica protiv Milana i Sredoja Lukića je u Haagu podignuta u februaru 2006. godine. U njoj nema niti spomena o seksualnom zlostavljanju. Vilina Vlas u Višegradu danas je ponovo banja i hotel. O njoj tamo niko ne govori, niti o silovanju. Odgovor koji smo dobili od većine u tom gradu je da se plaše posljedica. One koje se ne plaše su žene koje su već jednom bile žrtve Milana i Sredoja Lukića. Trenutno se čeka odluka iz Haaga o tome gdje će se suditi Lukićima, u Sarajevu, Haagu ili Beogradu. Ako optužnica dođe u Sarajevo, može je promijeniti ovdašnje tužilaštvo. A nakon što optuženi i dokazni materijal budu proslijeđeni tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, nakon toga se pristupa procesu prilagođavanja optužnice Haškog tužiteljstva kako bi se ona uskladila sa propisima i odredbama koje važe u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Ako domaće tužilaštvo istraži navode žena koje su voljne govoriti o silovanju u Višegradu, te ako se okrivljeni procesuiraju, to će biti prvi put od kraja rata do danas da neko odgovara za seksualne zločine u tom istočno-bosansko-hercegovačkom gradu. Najbolje zna porodica nekadašnjeg šefa carine Željka Repca koji je izvršio samoubistvo uslijed žestokih pritisaka kojima je godinama bio izložen. Ovakvih slučajeva ima još. Da li se to šalje poruka da u ovoj zemlji ne vrijedi raditi pošteno i po zakonu? Istraživala je Suzana Stambol.